Hornbill weekend hon any campaign na vegon chipai tu ni ai holim pd nga hi le Saitu constituency ya dinga candidate te laga khada hiya Dr. Lamtinthang hiya masa interview le sensational maya 148 valbang in enta igam sum crisis asan dan to te na tu line kam sunga mipil misiam bangchini right step veng the mi om diam chi izon line doctorate degree Delhi University ana zo Dr. Lamtinthang yo pd othang chi so second time an hongjen na chok pa to kan se te jong ko kipe ama san nang in ipi degree mo na si mai pedia politics san hong lung lo tham ke pau me mang ani ve chan chan ge phat dei pe jin na ke pa le jing in viewers ho zo si ang sung ke pa thu ka se jin ke chan chin thu hi tham khat ga selling le khasim le politics khong lu da ne to 2004 3-4 apan in Delhi government master kahin bolin master kahin chayin MPhil kabolin, MPhil chaijin, PhD kabolin. Kabol na topic he le based on ethnic identities he in starting le doctorate confer kahin in 2015 hin. Kahi kahin amongin Delhi kanu umapan in since 2005 apan in student body organization like KSO ahilo zong le All India Tribal Students Association ti hovela involved kanahin. Kahi namong in social minded to kanahi in public serve bol din ong kathan nomin mipi na to ding ti hi kathan nomin ahin la family background hi ahoy loji hin igel bang le idei sa bang in mipi na to hi anaki bol zo pun hi jong le Delhi ko umsungin kazo chanin public service ti chu community based jong le ise hota bang in social service social activities ti hin na kahin tongin kahin to zo hin 2015 a kahung pot do zo in 2016 November government of Manipur noisa Manipur State Commission for Scheduled Tribe research officer kanamo in 2016 November apan in kahin tongin last year ningkum 2020 by election kahin te dipanin September halamin resignation kanabolin chu chia jong chun en ko te mi tampin anamawin aji chu gen thei ta lekha kisima after so many years of struggles first class officer tabang hi khat anake mu chu e adinga chu apaya pha hin oiza hoi hin ahin la just to confine within the four walls chichu kana nompun ya chu social activists plus social service kana thanup na hi ji chun officer khat hi je mi serve bolding chu kalumna chimlo hin ya chu resign ka bola kain ku te insung mi te khusung mi thangle mola mi tampi ki convince ho hi jong le atam zo a he thei ding dol ho zo si chu convince kana bola chi ken social service ka bol no me te politics ka hin bol hin chu ta ting le amasan jong kana seitan ke hi for the past 30-40 years election system electoral political system hoi kahin sapon as an educated person na lekha hin simji chun thil adi lo ho hin kimuta in e chumi pi chan voting ti hovel hello le ama constitutional rights ti hovel hi na satan hin kimu in mi pi la anum pon hi le hi chozo si hi a system di lo dan hi kapuna in a system di lo ji chun mi pi ho chan voting jong hi chang thei ta pon hi ji a chu chozo si jong hi fight kabol no hin face to face na chu hota bang ka gel ji chun thil dang tam ta jong le development hol chu tam ta jong le ken ka ko mu nom pe chu khunung ting le young generation hi a clean politics as well as it rural helova avai home de helova anatong de
ฮิจิลุงเกล่ากันเองจะฮิจิ politics ใส่ของรุดขายกี่ป่าวมาจีนี่กำสุงิเวดายเลยทุไลตา sitting MLA โหหินอดีตตา Saitu MLA ฮีตามกลุ่ม +7 by election นะจะคุมสมทุมเรื่องมีขัดขุดยังที่ฮีอามาจะกุมจะอุปทานอาบานที่เลย young generation new leadership ทุไลขังท่าที่ตัวที่เสียดายอินซิงนะก็ที่อเทดิ้งขังท่าคิดเดียหินนั่นลินเราบ้างจะ it's down to how you play the game นะไอ้บ้าจะ young generation ล่ะฮีจะมา educated politician aspiration เนี่ยยมฮีกี่ป่าวมินอีกคำส่งดินมันนี่เป็นอะไรเลยลุงขบุมมาเสียงตาย forest department ละมาหินเขาบรูอิสุหิตายนะฮีเราเลยโมเรละมาฮีเราเลยจัดสัต leader ในเราตะบังอาเกี่ยวมินชิโฮตะบัง high pressure ฮีif it change นั่นพูดต่อน้อมสิฮี election น่ะไฟกดหักมังลุงทิ้งตาสีดิ่งจุนกุมซอมทุมมิเตนกุมซอมทุมซอมลี political system มาให้เราจงเลย electoral politics involve วะหินโหหินจิงกานี่ละ this is a kind of philosophy นะ philosophy ตะบังอินเซเลงจิงกานี่ละเนดิ่งกิปีจูว่าไงเนดิ่งหัวจูอากิโจนะเทอากิมูนะเทจูกิฮิลโลจูจูพัดตั้มปินกันเซย์ปุ่นกิลกิลงากิปีจูว่างัมัดดิ่งดานนักฮิลโลจูนะ we have been given fish but we were not taught how to fish ที่ฮิจิชุนฮิจิตบังpublic มีปีอินพัดเจ้าเสียขัดก็มา depend อบอลจิงป้าฮิจิ system ฮิจิดีฮัมที่ไอ้เนี่ยก็อยู่เห็นนะจะดีโลดันป้าอีกเห็นดอกเขาฮีมีปี representative มองฮีมีปี also ฮีตีขัดฮีไอ้เฮ็ดดิวป้าฮีง่ายจะเห็นฮีเนี่ยคิงอลบอลฮะเซกันเซตานามาสันจงทหารน่ะเฮโลเลซุมทหารน่ะทิลจอมมาทหารน่ะเฮ election อีบอลไว้เฮเล election ฮิกิโลหิงเทโลตะบังฮีมีปีหัวหินอัตสันตาวินนะจุฮิโลเฮอินจุมีอวัยจ่าเห็นลังจุคัมปาเห็นลังอาหูปาเห็นลังกุยฮิจงเลอมหัวเจ้าสีชุน equal rights เนี่ยหินฮิจิ equal rights อากูน่าจุทิลหุ่มดอติงาเฮเลขันโตเนี่ยจุหุ่มดิงหินก็หินมูดานินเค personal view วินนะดูฉันเกียร์ฮิโชฮตบังฮี right part อดีปาฮีอินกิฮิลโลจิฮะอีกไก่โดดิ้งพอดเล่อีพิมินส์กิมังเห็นลังอีตบัง promise กิบอลจงเล่อีกัดโดอีไก่โดดิ้งพอดเล่อีโลดเห็นดิ้งพอดเล่ตีลุงเกลป่าเขาอินเนจิวาฮีฮิโชฮฮิตัวฮีมิปีฮิพุนนะฮิตานนะฮิเจพุนพาฮีมิปีฮีอพุนปาฮีเอเมเลโฮงอดิ้งจงเฮโลอิเซบังอาเฮาซาอุปาทิ้งนุยมีงอดิ้งจงเฮโลมโฮอินฮิจิ blindfold เนี่ยกิบอลนะเปาฮีอินเฮดโดโลจอิมินอันหาโดโลจเฮียจูอิมินหาโดโลนะเปาจูอีพีจีฮัมที่ไอคิดเลย education อันนี้ละสมุ economy อันนี้ละสมุหินนะฮิจวัตบังจูตัวฮี realize อินเฮดโดเต้าจูเฮียจูอินเฮดโดวังว่าจูอากมูปีดิ้งอลัมไกดิ้งหุ่งกิปันโดดิ้งหินมาไกดิ้งนะโลจจีจีอาจูฮิจิหินลำไก่เทดิ้งจูหุ่งกิฮิเทฮัมมีปี support จาลาจูที่ไอฮิตบังกิเขลนับป้าจูเห็นกิปุลุดกิโกเห็นนะฮิจูใส่บังอินคุมตั้มปี politics involve ไว้ฮี development บุ focus involve เห็นเหรอเฮ development จูพันอาป้าจูไอ้ว่า development จูกิเซฮีจงเลกัมเลกูฮีอบิดที่ไงเลย development จู government programs and policies เท่าเห็นจะว่าตบังฮีอินกิฮิลโลจูนะเห็นจุดfor instance ruling อายุมาฮิเล opposition อายุมาฮิเลทูกินไอเทปอยติวจู ruling อาจอมคิดตาวจู ruling อาคิดเล ruling ก็ฮิจีอินก็กำก็กะเทปอยอิมาจากก็เสียงเทปอยอิติกิรุจูจุดที่ไอฮิเลจุนอิพิฮัมนะ standpoint of เล representative อาดิ่งa vision of election electoral politics อิจาวจูฮิจูฮอตบังจูอีกแค่นาวป้าจูนะโฮเลยโฮอีกแค่ลุงโมจู without knowing the reality ไอ้ว่างัตู younger generation จุน reality political system political awareness อินิวัดจิวจู public นะ political awareness อินิวัดจิวว่าจู
chu chilaya mi pi thalenga dinga electoral politics a election hintet ho zo si chun mi pi political awareness pa chu anawa je a chu mo anjong hlep ana hlep jiu chu to awang chu ki hlem thei te lo chu every figures and every facts na based on the manipulation based on emotional blackmail thei te lo hi ya chu ithil ho zo si social media hat se hetelobin tu lai chu mi zo sen data accessible thei ta na hichi a chu koi macha ki zo hlap na thei ta lo ji a chu tu hai khang tha ho hin political awareness hoi ta ine yunga ya ine pau chu mi pi hi available ba hele ama in hichi right ho jin he tinga hele mi pi zo se thalhang dinga chu chi right to exercise symbol tingule mi pi in ama chu hin ding nang candidate ni hin ama candidate hi ding it's democracy atet nom pa na tet di hin na a hi wanga mi pin pha asa pen chu hin han do tingle see I can promise ta bya ka sei patacha mi pin a hi ding banga clean electoral politics clean election ahung thei tingle na ve tang within 5 years a ki khel dit development jong ding gamla go bit na jong dit it doesn't mean that 100% to abruptly a hung ki khel de hilobin a hi wanga chu mi pi in patacha e ho tha khel ding chu in ki han do ni waile even kum khat chunga yong changes na mo dit chiwang hi I believe and I promise na mi pi ho azong promise ngai chu chi hi patacha a hi ding banga election e bol ting waile gamla go bit na jong ding dan le mol ki sim ho azong a hi ding dol ding khan to na jong a hi ding bang ta dit chi hi chi ho zo si hi electoral le political awareness in ha samjiu ba hi mi ho in eina hlep lung mong hia na to ju ki hlep lung mong thei ta lo ke jong nang jong bon cha ke ya imit ha do he tan tin ya chu di ta theli bol te ngai hele chun changes is coming very soon mi pi tam zo in election fight na din tu i gam din muna hi na I stakeholder hi lo le play major factor hi atamin sei thei to sei thei lo to sei ngam lo to zo om na la in na choi mi tam zo in gel dan hi sumanga in na aban te le sitting emile hoi a magic a trick and trades hoi da he ta ki phu zo lo ri ti cho na chi keu sei lo wa tu lai ta i gam din muni vet a hi le crisis tholin valbesa doomsday got imbaila huni it's like a driverless train na train tu chung hi keimu dan I do and die hi tu lai ta burning issue vet a hi le ADC election grassroots election ki bol sa lo goes away tipo na 1 2 HAC Hill Area Committee last Lok Sabha election I vet a hi le Alfred in Ukrule mele par State Assembly State Assembly ai vet a hi le 2018-19 a hi 17 apante 2017-18 ai crore sang nga hung lut chila chu zale get ki jang sang li zagel som colony hoilai mang thangam gelo 2018-19 ni vedai le crore sang li zako hung lut zale som nga bo ki jang sang li le zasagi le som nga hoilai mang tham ki hello 2019-20 vedai le 5,000 crore loot chila chu 120 crore bo ki jang 2020 vedai le 21 7,000 crore lula 41 crore bo ki jang abona hung lut zo se thingla hill area development adinga hung lut chu chief Imphal Free Press base akan se hin na 21 crore 9,000 load in chila chu 419 crore ki jang hin chikeu se yet lo mi pi te long han na tham hinga hin to hi hill area committee MLA gate thing lang mi lo ong chi son lut kit na line message khat tu lai ta mi pi na head di khat om le chu if there is one message mid del hon zo amu thading bill bing hon zo za thading khat chu legislator ta ki ma moe thi cho chi ho ta bang hi chi ta bang crisis la hi HAC a hi lo ADC ho i political scenario mean suppress able na ho itina fight back di ham mi pi ho ko i pe hop na pi di ham yes where do we go wrong what is the answer what's the way forward see ka het chanin na ke constitutional experts ong ka hipon political scientists ong ka hipon analysis ong ka hipon na ahelo jong le legal themes ong ka hipon azil jong ka hipon just a research scholar someone who studies about the life and lore of people na chota bang chu ka hin hi wangin tu chang ge ya lekha ka sim na
Act ho Parliament Act, State Act, adang Act ho say Manipur Legislative Assembly Autonomous District Council Act ho Village Authority Act ho kahin sim na hin na si budget chung changa kahung masang chun thil khat seng kate e ho hin assembly election bol ting le election bol ting ai le e ho hin e bol pau hi election ni ting a hilou le hlun masanga hi sumikila jiu chu na sumkila ziu chu zanga sangkhat sangni kila ziu khulevela jong lakhat lakni kila ziu athilum dan chu chu kila ziu hi in election hung kichaya ikai tingule kaina jong hung khatapui ka kho jong hung khatapui ke kalim kamel jong e he khatapui iti ziu chu na koi bol ham e ho ki bol na aji chu e hon sum ikila chayu ta chu ya chu public political awareness of anekatiyo chilayong chu hin na ani channa chun tu chunga janivela state assembly hichi ek hotam ta hung ki se ya chu BJP chief minister Biren honorable chief minister Biren jong na sei ta chula thinglang akhang to poi develop hi poi at par with Imphal city hi poi na tivin nemele how 30-40 years ana kai hon Bangalore Hyderabad Delhi building ne ju plot ne ju so many charte car hoya foreign chi nom na chi ding anom no ma ding chichu phai cham mi hon ngo di hom ti na za chat chu khaset jong chu thang tom jong chu lang khanai ge lai le min mi pi ho ei noi se na pau he za chat chu thang tom chu hiti tabang chu hedi ham aje chu za ka se banga political awareness inei lo pa ji wa chu fan chu izan hung ham ti jong ki hethei lo hoila ya chu ipi data ham jong ani ki ho sa lo na mi tampin vote in haji pau chu koi ham khada chu azoi sei banga chu we think e ho hin system khana bo chu election aki bola hele hechbo chu election di ham initi jiu hin political awareness il ha samji wa na ya chu chu ta bang thing lang mi MLA kum som ni som thum hung kai ho in mun chom ma inom ta ki seu gam nom ta ki chaw cha te de chaw pi wa achi nom na chi sawatia si amina si ai ko hem tu ne kum som ni som thumin ki sot do ho chu na ama ho chun azwan hen simla budget 2017-19 2018-19 2019-20 2020-21 hichiwa budget ho chu hoya chi ham 21 crore 900 hoilang irau ham ehon ikhul khawam eho hin electoral ho chun ikhul khawam hello piu chu ya chu political awareness hi eho hi inila asamu chu heji achu British 17 ka het khelo akum cha chu ka hetapun British administrator khan in sai chu India te hi itiki vai hom dem te ahile if at all we want to control we want to India te hi e ho khut noi za sa ding ahile amo ho chu khan to sa lo ding na thil het sa lo ding intellectual sa lo ding hichita banga chu e ho jong political awareness in ha sam na kawa in chi piu chu electoral politics a hi ho hi awareness in lo ji wa hi mi dunia kum som ni som thum hung kai do MLA hung hi ho hin ama ho hin khel thading younger generation jong asim do lo chu hi cho jo si ju pg ham tia hi le kum som hung kai jo tiung le ama ho nung zui ho chu election hin tet ki go lam ho chu against hung hi diu chu hichita pang ho yong cho na gel ji wa chu e ho hi anjo ka say they give us fish but they don't teach us how to fish na hichi pass system a chu blindfold e na bolo hin hiji a chu hichi budget ho yong chu political awareness an ha sam ja ji chu ho ho jong an ki khol khalo tribal affairs a jong ipium ham lo to a hi e ho hin state budget se boba in a kinap jiu chu in a hill ho hin MLA ho hin na state budget hello center direct funding a jong kidel theina outside sourcing jong bol theina he chot bong hin budget ho chu tu ne hi discuss bol hen hung tam de hin very achom lamin say hit in na tribal affairs and hills are budget hung ho special assistance ho tribal development schemes ho na he cho jo se hi
tu ni chen ge hi veleu hen thing langa implement ke bol ho hi see Manipur chu ga heading a chu Valley Smart City tiu chu Valley sung Smart City hi mana chu thing lang pe a village khat chu a basic necessity song amu lo vai la Manipur chu develop state he ki thei dam ya chu mi ho hin hilanga very downtrodden aha sata ho hi chu ho zo si yong hi Valley a jingkan hila anchang ima kitup ta amu bangwa thinglang langa hot amu thei tiang vai le hi cho zo se chu good governance hung kiti ding hin budget izat semu jong le epidinga thinglang gam aning ku chong lang pe theilo hamna chilaya chu ipji ham tele elected representative ho chu ipi bol ham na elected representative ho imo sa diu ham third party ham koyum ham na ho society je head uta chu third party koyum ham fourth party mai ho chu third party se hello chu fourth fifth sixth na lai di chu center akona funding hung ding state finance department na hung ding cha ko na chu a concerned chief minister hung heading a concerned department minister hung heading a concerned department from commissioner to chief secretary to anoya abat bana hung ding hoila ya chu iti ham ahi wanga atu chu a concerned department na minister plus chief minister chu chilaya chu iti hung de hamna a funding chu hoilai ke ka chu iti hung de ham hilanga pa namin krol hin lut wanga thinglanga chu chengkha jong lut theilo chu chilai ke ka system chu political awareness nei lo jo koi ma chan ngi hol lo chu chu ke wang chun electoral system a ka hung lut ta ja ka hin vet na hi chilai chu gap na sa ta le num chu hi chu gap ho chu tu a khang tha te ho hin aware hi wa hi le assembly state assembly election thing le we can give them a good lesson to azung say senior politician ho aim sunga na churchanpur ke hepoi kangpokpi ke hepoi hoilai ke hepoi senior politician hon the best phrases amon asai penu chu izani langa hin dan izat ki sem han lang ipium han lang mi gan the jong le amon adon ji lo pi chu tam jo election ko le pi bol jiwa chiwang hi mi pi hon jong hen ngai chu mi pi hon jong hen ngai chu a head diu chu pi ham tia hi le senior politician hon amy ho la mi tam zo hello chu say 1 2 hardly 3 a sei chu one pe phat ka henaw na mi pi ho hi vo cha toi te kau chu elected representative ho hi ne na vo chai hiu ham mi pi ho hi ui cha na hi ham election hum kun se le sang som ni som thum sang khat zali zanga vo cha ni hi ham vo chang cho sa man tam zo cho vo chang hi ho sang man tam vo cha mi him ni hi lo pathin ni sim hi lo ong pathin se ma mi him ni hi india dan pi ke vai hom na jong you have every right to fight back but still to a system hum chi power for the past 30-40 years a hin seu chu election hung ko na I macha lungboi hi win vo cha an pi phat ka henai na vo cha ni ham mang nang vo cha jong hi alien hoi 50,000 cho 50,000 cho na a cha jong hi ha sang to chu social media ki sei pen chu atulai hi loi sel hoi cho dile 70-80,000 manin na bong cho dile 60-70 manin na vo cha hoi cho dinga hile 40-50 manin na ui cho hoi cho dinga hile 5,000 to 10,000 hin na election ko le mihimi cho dile only 500 ya chu senior politician hon vo cha e te kau chu I vo cha hiu choi hoi ke wang vo cha ka hi lo ta nang de hi de ham wang ka hepoi 22 teng le nang vo cha na hi kit de ham wang ka he na ya chu hichan ge ya chu mi pi hi blindfold na boluwa vo cha ui cha to ite kau chu ya chu chi hi awareness hi phata chai nei wa 22 ting jong le vo cha hi lo ngai chu mi hem ni hi chu pathin sem ni hi chu constitution bung yang right de nei chu iti chu kum som ni som thum am ho hung nup sa ning mana chu nang chu vo cha ni ki ti jing thei sekmaya ju che ho na ne ne jing do tu lai sekmai ju chan ni ho vo cha ho yang tui ta lo pia ahi wanga min sang som gu ma cho chola
on the flip side chu ale lama I vet ki dai le ipiding avo cha banga ki chok the ham economic ha sawala kum nga so khat be cha hung khalo ding pa chu sang khat be ka mu le ni la me khat be ka cho the le pai choi ti overcome ni ham yes ama hon thing la ho chu ama ho chu ei bo chaman ron poi ti chu at least emle mu khalo ai lo agari me khunam ja khalo tama tam chu chu ade chu election kontil khat be me man kala le pi chi na mam it is justified ham chi one man one vote hi appoint more than emi hot hi chi ji a chu kum hiti chan blindfold political awareness in nei lo ji wa chu ama hung kai do jong le aim kim khalo tu election pet ben jali janga ke la nge tiu chu hi chi tapong hin ball pau chu I ball da mong vai le ti chu san person chu clear lo mai the chu a hi wang khang tha tam zon hau sau pa aching the hon I ball lo vai le azwa ka se banga chu believe me kum khat chungam ki khel nom di chu kum khat chungam ki khel nom di chu aji chu pi ham tia hele commerce economy them poina a hi wang en finance na ga se ji chun azwa vo cha man tam ta ui cha man tam ta ki cho cho a hi wang mi him khat chu election kon le zanga sang khanai ki cho cho kum nga a budget na sei pa chu hisab tang kum nga a MLA khanin tua hi MLA local fund hi kum khana 2 crore si cho na which means kum nga sunga chu 10 crore si cho na tu chun election part le zanga na kila tai na vote na thatai elect MLA ding pa chu kum nga hi chu mi zau se chun 40,000 voters a chun hardly 1,000 each hom tang 50 lakhs lengam na election kun le kila do chu mi pi ho hin 50 lakhs itango 50 lakhs itango 40 voters into 1,000 each na ai lo le 5,000 each ai lo le 500 each itango say 1 crore itango election kun le kila do chu 40 voters sun ai le kumnga sunga MLA pan fan an kai do ding chui zat ham athu ta chula na electorate voters nei hon electorate chon na mi pi ho mi sang som li in mi khanin sang som kila jong le krul nga ti tango election ko na chu krul nga kila do chu ahi wanga chu just krul nga pa chu kumni sung se sa jong MLA pa chun local fanamu di ta chula akuti ahile policy program development program a krul izat hunta jo 2009 izat 21,900 crores chu la chu 419 crore bo ki jang chu ha chu hisab tang chu hi ai hi le min 5 crore pi do ta chu nang ho chu mi pi chu koi ma chani ma sim ta lo di chu a very close ama ki bo pi ho jing jong chu kumnga sunga chu crore ni ne do lo mai theu chu MLA pa chun izat ane do de tam funding zo si jama thu chula ji chu election ko na chu 5 crore sa pe do ta chula 40 voters la chu 40,000 voters ho chu 5 crore sa pe do ta chu na chi sang chun 5 crores pe do sang chun 5 crores mi pi nikila sang chun e vote chu phaten dei pa aphapin pa chu peleu han MLA pa chu hongkai do ni le 5 crore plus state budget plus center budget plus area wise ahin bolden le within 5 years achu kumnga sunga chu Saitu kendra khu example na pink te Saitu kendra khu ka sei banga 68 polling station 3 blocks na kahivin hichi kumnga sunga chu 10 crores local fund ta chu akhuti a hi le 10 crores se ong chu area khana chun every year chun kumsi achun kumkhat se achun area khat chu pham khat community based in na them khat bol pi han lang it's a department wise sa hello le the government akuna work program policy planning ho center akuna development program ho chu area wise in block wise in akum chin hin hopi jong le ka sei banga chu it's 5 crore chu kila alo hiutin vote phata chan thau hitin hilau han kum khat sunga ki khel na namu di chu again the pa thing langa pa jong nang to na sei chu jingka ni la an che cho na ding na ti chu na just tho hat ngai chu hi chi
ขัดเว election นะจังงานน้ำมูลเราจีจุนบูนังอลเราดิจูสังขัดน้ำมูลเราบูนังอลเราดิจูกุมเหตุจันประเทศนี้หินคูนเปียคุสุงานหงเจนะ election กุนสิเลจุนกะเกนทีนเตียจังงานนักกิทุมดีจู่ๆฮิลมินโวจานตีจุดีจุละนะกุมเหตุ election เราผ่านนะบนเราหน้านั่นตัวนะหงหินนะเนื้อจะจิงกันเหรอเนื้อจะนั่นมัว election กุนติงเลยจังงาก็กิลาเราเลยกะเกนทีนตีจูฮิจิเจ้าจุมินโวจายตีจุละมิเจ้าจุมินโวจานตีจุละนั่นมองยาจู election กุนเลยจังงากิลาเสียโวจาฮิสังอาจูกิลาดาดิงกุมงาสุงาจูมิหิมลำตินทังกะฮีมังไตทุลกะฮีนตีจูโลปีจุโลองนะยาจู finance หอยheading political awareness อีกหาสมจุจูหอย senior leaders ส่วนจง younger generation หุ่งลุงดิ่ง generation ดิ่งอันนั้นเวทโลจิว่าอามาหัวบานดิ่งหินพุดดิ่งหินลำไก่เทดิ่ง leadership ฮีอินเอโลจ leadership จูอีพิฮัมเตียฮิเล not to rule but to serve ตัวใน mathematics algorithm ชีนั้นไอ้ฮิซาบไอ้เลย Saitu constituency จะกุมกุบิตาจ้ะ last 1 year นะตามกุบตามกุบ30 years 1 year อะคือ2 crore บอกว่าฮิซาบแล้วช่วยจังกุบตามนะ development ตัวตีเต็ม yes ชิลายหินมีปีหัวดี awareness เสียตาวินไอ้วางวัน church leader หัวจงอีกคำส่งเสียงพัดนั่นดินบูงอลเต้าจีวินอีกคำส่งเสียงพัดนั่นดินตัดตัดจู่ adult franchise one man one vote there's no other magic จ้ะมีจาดินหอยเต็น vote แค่เทียดีเวมนั่นno worry เตล่าขัดหินหินอีตีปันละเดียม if someone try to depress or manipulate your vote นะน่า right to อันอีขัดได้เลยมินอัน suppress good ได้เลยอีตีปันละเดียม constitutional rights in a way we can file a complaint now by election achu by hook or crook BJP chun component pa kai do na teding a goje achu any complaint is at ki bol wa chu ECI thunga chu ahi wanga BJP chu there is no rule of law rule of law lo ya chu rule of one man vote chi ya chu izat complaint ki bol han lang repola dinga more than 10 polling station complaint ki bol wa thil ki bol wanga chu they nullified it they suppress it na to awang general election awang chu chita bang chom dinga hele chu we won't agree we will fight back jong lo di chu ka sai banga chu veteran politician senior politician hon kumsom ni somthum malama na chi ho kati hin na 10 years 5 years ho chu thil chom hin 20 30 40 years a politician ho hin ama ho chair ama ho power dingbo ana gel jiu hin younger generation atua hi generation gap ta chu na hichpa hi leadership athim po betilang kasai wal lo din ya chukin ke hi member of legislative assembly se member khat hinge yong kati lo pichu chika hi sunga chu leadership jang younger generation adinga yong leadership kasim ti chu leadership dong kasim ding ka level a hi kazo loading te nga hele I want to accept it accept ka bol ngai chu chu leadership hi nga hi chu ka sei banga chu leadership chun rule bol de helwa leader ki ti chun serve bol de hin na e hola chu serve ki bol wa rule ki bol is a leadership failure hi chu chu ta ting na zwa ka sei banga chu epidinga political awareness iwa ro ve ka ti ham te hele e ho hi zwa economy e hoi lo political system election system jong e ho chieftainship system a hung ho chun democratic system of governance pa hi e ha he them lo jiu wa chu chilai ka angong chu gap ji ja chu na chilang chu ha he them lo hin a hin wang tu a chu side by side na he e chiu ngai chu e ho chieftainship system jong chu regards bo ngai chu na hi chu ho chu ama san jong in seijin na chilang chu zo ting le na seiding a lom na sa yong le sei ki ri tin kho pu na chilang chu chomin na koi do ki ri tin ta ka sei bangin hi chi ithil bol pau electoral politics hum ki chep pau hi for the past 30 40 years a hi kei wang chun it's a failure of our senior politicians to him mi zat dang ho chu kolte ai lo le mei thei te jong khang tha tam ta hung lu tau chu to hai ei mi te lai khang tha hoi politics bol din nei le thing noi nei ngai sum nei ngai phung na chang nei ngai ti lunggel bo wa hi concept nei u chu hi chi system chu hong chi ja tu ne khang tha ho jong hin hi ti a chu i bol vai le electoral politics ai ki jaw thei lo mi ti u chu
chu hilou chu ya chu khang tha ho hin how so ho jong head sa diu minung mi pang head sa diu masang banga political system chi banga chu ichi pe wai le tu ni a minung dong idal pau hi minung del se hilou diu ta chu min ei chu thau ta chu tu a jong hichi a chu hichi political system mi mei chu pha ding hilanga ama sot ding kiti ho chu bol ta lo di a right part of political system political awareness we ki sa ting wai le na ja chun changes hum di tu le tua igam ivet ai le mi pi tam zoi be dong hin cha sara kam ching pau ngam pon ko brua chot den hi vin na to hi forest reserve HAC zong hung na line thang ting zong hin na line chilai hi reflection ki bol pha da hin to hi 2022 a hi jo jo si change thein pha da hin chilai kan do nom khat chu election a hi teng le igam sunga stakeholder lien ta major player chu arm group so hi vin yes mi pi vote is away aki exam pi jong fail le na election hi te le to last 10 years ta bang vet ai le issue hoi koi ma cha kam cheng pau do ri pon mi pi leader ham a hi lo le koi leader ham okay ke vote he tinga mam thing arms group hon ichana stake an ichana hong ki chim diu ham chi mi pin a hoi ta vote nom le vote sa jiu ham hi force sa ki vote sa a hoi le jing azwa ka sei banga invel sei kileng number 1 a representative ho win state assembly a chu ebola issue ho he sei thailo ham na khatna azwa ka sei banga chu opposition ayu mai le opposition ka hi jin kuiman ka thu sei alapoi word he a strong poi na ani na opposition a zawa min thu sei thanei na power nei lo pau ja chu ruling a zaw kit ta ruling a nei a zaw kit je wai le ke ho ruling ka hi win ima ka sei thei po vi ka kama bingi na adiu chu achu ti le who is going to represent us ko yam representative chu chu khat ani channa chu gamlenam aboi tai tiv aboi hena sa achu asei ngam loading asei thei lo ho chu ipidinga kihelten hlenu ham chi ja chu ai le ipidinga asei thei lo ham ipi ki cha do ham ipi ki cha do ham kem question ka bol ipi ki cha do ham ken wang helang nama tune mi pi ko mam ka sei nom chu ke wang chu helang representative ka hi ai le say example in lati o thute kanen suspension of operation am ho chu government in dan dung zuiza constitution in dan ape dung zuiza suspension of operation talks anis talks ani pa chu government in ahead pia government nup na dung ya talks ani soya kai chu hichi chu assembly a na sing am lo wai le ipi ham na ki cha hichi na sei ja chu dan kal lama thil na sei ham hello pi chu dan to ki to amin talk sa bol pi chu iso pi ho win sei chula NSN I am le government of India talks it chan gei tam ipiti tam atia min dan dung zu ya sei chula iso pi hon zadang hon ipi sei ngamo dan chula chu constitution in permissible ya talk sa pe chula talk sa people's assembly achu hichi chu na sei mana me hei to galum ding naga to galum ding kuki to galum ding hilou pi chu constitution in providable ya cho sei wa talk sa nei chula hi chong ju question na bol ngam lo le ipm representative ni hi lo ipong na political tunia territorial council na sei diu autonomous council na sei diu six schedule na sei diu ip na sei diu hi chu ho idel jiu wa chu tunia hi is suspension of operation ni bolu sign agreement sign ni bolu chu hi chu ho chu na sei theilu wa hi le ip represent na mol di development represent na bol ha hi chu chu represent na bol theilu ding ai le political talk song chu hai ta tau hen la sei lo diu ta political talk song sei lo diu ta mipi representative chu chu chun ama ho chu revolutionary movement hi je wa chu to as a government in constitution dung zuizin hitabang ho hi sanbo hitabang thi talk si bol di hi hungwin constitution no ya ipiham na de zu eke ho diu hi te dan dung zuiza talk sa nei piu chula ai la mipi ho ama ho adel pau cho mipi representative chu thingnui ho hi thailo chu hausa ho jong hi thailo chu CSO leader ho jong hi thailo chu na ma Indian dan pino is a mipi representative ho chu MLA ho chu
ama ho chun ami pi de ho chu constitutional base na legal base asei pau chu koi macha noi si na man hello chu koi macha to gal ki sa do te ti na hello chu isei ding pau chu dan dung zo constitution of India in permit abol dung zo dan isei diu bo chu hiya chu okrulanga pana MLA khanin question bola ADC ek question bola sir refrain in question bola I am to GOI talk sa seja koi lunghang thejam lunghang thelo pi aje chu dan dung zui ya min talk sa bol pi ho chu asei chu it's within the purview of the constitution of India here chu asei chu e ho chu ipm i bui now hi chu se ya hele work program 30-40 lakhs 1 crore so chu AP da bin te tiu ham chuchile mi pi ding hi chu hoyong chu hi ding a hele 40-50 lakhs 1 crore 2 crore so chu mi pi la thun sa taw ngo na hi chu hong chu thei ki luwa ip chu ham iki cha do tu chung election hi election di ham selection di ham chipai boy ji thawam ipti igam sung SOO group hon jong hi ichana responsible allow ngayam igam so lam kai han na wa hin chi tu chung aw hi ta hi bol kit wai le igam sung ta baum di ham legislator ta ta inei thebam inei thelo sum nei sum pe bo ham sum to kihelten na layo le chun younger generation will be hopeless keu se lo mi hoi khatin kan se lai chu ngai lo di hi chu kan se na lai di chu hita banga chu 22 ki sana hi inam sungwa thal le him choi ho nam gol hlang heti ho sa upan jo masanga kum tampi en chi banga election hi ibolu le tu asanga inamu hi ihung kidel diu chu e ho le ho gale tu li hung hi diu chu keiwang ka sei chu hau sau pai han lang gamsunga CSO hi han lang nam sipai thing noi thal choi ho hi jong le suspension a umo hi han lang umlo hi jong le 22 le wang chu selection ibol le wang chun zal le nam dang sei datang e ho ki ka la gale tu hung sang che ding khang tha hon jong thil tam ta an bol sit diu aji chu thil pha bol hi aha chu thil si bol hi second khat chong nga lo ya chu 22 le wang hin mi pi jong chi ngai inam sunga lam kai nam gul hang hoyong chi ngai aji chu 22 ting le hin ichi lo vai le tunia hi sei do thelo tam ta chu sei do thei khat sing kate delimitation hum di chu hiwa chu assembly state assembly election a chu dan lemol he lo dan ek ipi chu ki sun ham ti he o i lo vai hi le delimitation hung ding boundary hung ki tha kai ding thil tam ta hung se ding he a chu selection a hi pau le inam sungu hi dooms it will be on fire mấy con đi chơi nằm Afghanistan đó em thế chứ giờ hi tu chung hi ni dang zo si sang legislator ta lam kai ta di salvation na messiah ding hu hing di point moin HSC hi piti ham hill area committee piti ham ADC election piti ham na issue ho i bidinga koi macha MLA ho pau po ngai lo ham cho chung cha mi pi ho piti chicken na bol no mam ama san HSC apan te hill area committee fund chizat pi lut na mi ho di pu la ya zong a fan hi hoi a chiam ke lo to me le MLA get mi get +1 lut nga oma chi hill area hi me le ho lut the ham first and foremost sama sa penin na hill area committee ki ti hi Manipur Legislative Assembly Hill Area Committee Order 1972 na sidung ya article 371C hi tu lai khang tha tam zo le hausa upa CSO leader tam tan he chu explain ha bol hi jong le hen chinoi za provision mi constitutional provision 371A nagle na mai thei B Mizoram thei C Manipur amta na hitia chu e ho thing hang mi ho hi ade a notice a hi 371 dungzui za hi provision e ho chamta thil bol de khat chu
ตัวเนี่ยให้ทิ้งหลังมีหัวก็มาเห็นอดีตมีหัวก็มาเห็นเซลล์ที่ interpretation ให้หอยลูกว่าให้เลยจนทิลซีตำตาวังโซเทสอ่ะฮีวังอ่ะอิจิเทนดีว่าก็เสียจูทิ้งหลังกิติฮีมิเตดีฮีทิ้งหลังกิติฮีบริติชหงมาสังอาปัตนาทิ้งหลังกำกิติจูมณิปุร government นู้จะจ้าวลูกฮิจูที่กิจจะน่าเห็นงาฮิจู371 ซีอมจะให้มณิปุร state สุงาอิจ้าวขับจู history เห็นไงจูมา371 ซีฮีBritish te adal ha kon wa hi tabang law act hi pass jiw wa hi 371 cz a hi e ho hi Manipur state administration noja iumu hi chu aji chu British hunglut masang pe a chu mei hleite hi ama ho lenga ki pu wa e ho hi housai ki pu chu thinglang le phai cham chu ki vai hom na chum chum hi chu ma het chet nga hi chu he chu British ho hunglu na panang chu British on adal ha wa yong chu Manipur state darbar ati wa thinglang ho administration west reading ha chuma na koi ki ru chu he wa chu 72 or 71 a hichi egg he an boluwa 72 statehood imu chula na statehood imu wa chi implement hung hi chu chu pg ham te le indirect a thinglang ho zo si yong administration khana hin tol na theidinga asim lu thu hi chu hichi hi anom lo hele thinglang hi tunia he administration chum di chu agil lam tan sei le hen mi angai ma jong um ding hin na I heru hin thing thang mi dinga cho phana pha hin phai cham mi dinga wang cho angai ma tam tam nin cho chu chilai dibe na wang sei ta po tin na here chu hill area committee ki ti ting le tu in 11 Manipur state assembly election assembly hill area committee se thing lang MLA ho se sin pulut dinga the Manipur Hill Areas Autonomous District Council Bill 2021 asimwa Hill Area Committee na polut pa he ipiham tile Hill Area Committee hi thinghang ho zo se MLA ho Hill administration ho thinghanga khantong machal na development funding ipilam hile thinghang mi to kisaya ave suiding anga tup ding guardian ding dan save ding a ki ko I hin na si 71 ani ki sei bangai order bangai 72 order bangai ya chu ichen bompiu phaicham mi hon ana sei pinu September 1 to 2021 Manipur State Assembly speaker pain order hin so chu hichi chu speaker khanin hichi hi Hill Area Committee 371C hi hichi State Assembly rules on hello amendment jong hello act jong hello hin chi parliament act khat hin na parliament act khat chu parliament in possible assent a pe lo lai sia or president said assent lo lai sia hi chi hi 371C dung go ya Hill Area Committee kiti kisim pa hi state government khanin anu phale order ade de so thailo chu ya chu ichi wang hi total thing hang mi given binana 371C noisi na challenge ke bol na iza ki selo na hi chu ya chu hill area here mo in order so dung ya chu hill area chu wholly or partly in hill area tivin amo na se chu tu a MLA ko ho na MLA ko ho se khundra phomai lo le hoi lai lam lai la ho yong chu amun khat khat na hin hill jong me tiu chu e hong chu e mi hong chu ki cheng tho chu mun khat na chu mong phai chama vote ni tho chu hi cho ja chu hill area committee a jaw de tiu chu a hi wanga dana chu bi ki se ham Hill Area Manipur Legislative Assembly Hill Area Committee Order 1972 to a amendable over Hill Area Committee in 2021 is 11 Manipur Legislative Assembly a po do dinga aseva Hill Area chu pata cha specific ta define ke bol chu asei chu pi ham tele schedule first schedule na first schedule chu ki pe chu ki che chat hi chu ma chu pi ham ki tele Hill Area chu first schedule ki pe chu na Hill Area chu 72 liza Hill Area define ke bol chu pi ham tele Manipur North ki ti chu na Manipur North chu hoi lai ham tu ne na Manipur North chu Senapati na tunia Senapati chu Senapati le Kangpu pya ki khanta chu Manipur East Okrul na Okrul long chu tunia Okrul Kamzonga ki khanta chu abana Manipur West
Tamenglong na Tamenglong noni kiheltana Manipur South Churchanpur tuni eni umnai Phirzor Churchanpur chuta tengle sedulni na chu Chandel Chapi Karong Tengnopal Hichoyo se hi Manipur Central Subdivision akuna Hichoyo se chu hill area kiti chu tune hill area kiti chu Infal Way zong zawlo I zong zawlo Thoba zong zawlo na Kakching zong zawlo Bisentpur zong zawlo Hichiva clear ta 1972 President V.V. Giri in order na so na hill area define ke bola chu Manipur North, Manipur East, Manipur West, Manipur South, Chandel, Chapi Karong, Tengnopal, revenue subdivisions of the Manipur Central Revenue District. Central Revenue District ako na divide aniki hom khan North East, South East aniki hom khan thinglang ho chu hill area sanati chu. Tuna ka say banga chu chi Manipur North chu Senapati Sadar Hill sita, East chu Okrul Kamjong hita, West chu Tamenglong noni hita, South chu Churchanpur Phirzor hita, Tengnopal sata na, Chandel sata na. Asu te hele hichi Parliament Act 371C eho thinglang mi te ven bit na dinga Act Parliament Act khanin api constitutional rights nei pau chu Manipur Legislative Assembly Speaker khanin amo helding kiti chu thinglang right 371C challengeable hichi thinglang min nang naga nang kukium lo chu constitutional right chi patchai din pdu fight the ball diu chu hichi fight the ball mana chu mail heite to kinauti ti lo piu chu don constitutional rights anom sa chu fight back the ball nga he chu chi chu nga he chu ya chu hichi hill area chila aseul emen an ball wa tu chunga EPGA ichen bompiu phaicham mi hon hichi emen ki bola Manipur Assembly table ki boarding cho za da ham te hele tampi jong le a main point chi hi chu creation of hill area secretariat na creation of hill area secretariat to executive committee which is more or less cabinet na autonomous district council executive committee ding member sagi heading cho chu cabinet tabang hediti chu akhu tiaile argument apiu chu mo na seu ju pm tiaile achu tiaile state khana chun ki vai hom na ni omi itich ki vai hom na ni thei de hab na akhu tiaile parliament ang khun Manipur te ding parliament choma ki semle a he thei dem atiu chu na ti chu argument she nga bolo hin na constitution dung ya se nga hi chu ya chu ho hin azwa ka sei chu itha gel do di chu ma tuna mipi hon jong gel do di chu hichi hi ebola secretary tha thei ding din mun pa hi ki sei ham tia hi le 371C je ai ho he Manipur administration no ya theu chu 371C pa he anum lo hi le tuna hi ho hi ho system a chu mai diu chu Manipur jong Manipur leng pa ki pomai thei amo chu stay na Indian government union noisa jong le eho hi union government no ya mars ke bolok tabang hi na la ju hi 371C je ai tu ne thinglang mi jong state government no e lo la Indian union no ja thei da na igelo wa funding 371C hi abolish ke bol ni le eho hi thinglang mi hi chu mi hi eho phai chama ke vai hom na zau hi lo ati ba na sei ding ha hi chu history hi na ju very minute ta tu ne sei thei lo chu history jong ka hi de lo chu hi wanga tham khat ka her ho ju ga sei hin na ya chu ho ta bang hi secretariat state within state intrastate infrastate na hi chu ho ta bang hi iso pi ho bin acceptable thei lo di wa hele chun ke wang chun Manipur integrity ti pau jong hi ha sading diversity jong challenge bolu plurality jong challenge bol chu BJP government in I think sela saying ai le tabanga I hill area committee suppress a hilole piti say diam na hijack hong ki bol pi ta ipiam what's the way forward ipiam chi ngai ipiam awareness mi pi hole mi jau sen ni di ma pang hill area committee way forward ka say masangin na thil kha jong ka say no min in hello hi e ho hin hausa upa aching ta jong ini hu isay banga thing noi mi jong tam ta ini hu chu na so ting le civil society jong
strong pressure group tam ta zong ini chu ahi wanga mo chu lawmaker silo chu mang mi pi hon he thelo pau hi chu lawmaker silo chu mang mo he pressure group ya lawmakers so the MLAs are the lawmakers hi chu na tuni a cobru issue boita ADC ek boita hill area committee ho boy ek boita achuta tingle e ho de emite de dia a boy chu pi ham village authority exam hung da lai hi chu apo do lo lai ju hi chu hi chu ho zo siang han po do diu chu na tuni ek ho zo siang hi autonomous district council ek village authority ek kiti ho zo siang hi for the past many years kumizan ham khat amendment hung ki bol chu ipiti le chilaya MLA ho chu imacha na sei lo ham Chuchanpur akuna Chuchanpur district akuna MLA kaido jong hill area committee chairman ni hi chula Kangpupia MLA na kaido jong hill area chairman committee ni hi chula ibola choyo si amendment ni ki bol ho yo chu imacha e ho hi concern ni hi lo ham na ipiti le tu ne okhula pa na mi hum kaido pha na chu thinglang mi right so join pu do the ham e mi ho chu ni bola ni pu do lo ham na Chuchanpur district akuna Amy hill area committee chairman chula Kangpokpi district akuna hill area chairman committee chula ipiti le hitabang ho ek ho hi ana sim lo ham emen an bol wa thinglang mi te right safeguard na dinga emen an ki bol lo ham na emen tam ta hum ki bola ima cha ne ki sei lo na ibola tunia hi hum ki sei do pan be ham na hi chojo si forest ek hita ta ep ek hita ta ek kisim lo si hi state assembly a kisim jo ma State Assembly ek ani kisim ho chu tunin sing kate mi pin jong hen ngai chu hitabang dan ani kisim ho chu chuchilaya 30-40 years a mi pi thalhang dinga enil hendo ho chu ipidinga an seilo ham vision an nei lo ham 30-40 years ole hitabang dan kisim hi kachen na kagam kakhu kazat kanam ato kha dehti anamu lo ham Tunia 20-30 years masanga danani ki sim ho chu tunia hi thinglang gama implement hung ki bol chu na hausa inei wanga hausan ting thei talo thingnoi inei wanga thingnoi ting thei talo civil society inei wanga civil society kiting zo talo thakhan ban na bolding thasom ban bol tang assembly chu mi pi thane na democracy no ya cheng hewa assembly ya dan ani ki pass sa khat chu assembly maman asu lap ngai chu tu ne hichi su lap ding jong chu koiman gong lo 30 years a danani ki sim hoyo je koiman ananil kal lo koiman chilai chu dan chu di po en ti lo tu ne 30 years masanga dan hun ki sim ho chu forest act ai lo le ipi act hun ki pass ta su la na hausai nei wanga hausrai na ki ting zo ta lo national highway pangzo se government gam declare ki bolta hausa right kaneti wanga sei ngam talo sei zo talo encroacher kiti na forest ang encroacher kiti na civil society ni zat pressure bol di ban izara kol di thingnoi mi hol hichu sei di tiule so ila he ti kiru na ele igam zo siu ju government ata jula 20-30 years masanga danani ki sim ho ju tu ne he implement bol ta cho seilen 20-30 years masanga danani ki sim ho chu tune implement bol ta chula num ta tang da ta tang assembly muna chu law ki sim chu law makers ngai chu law maker a inikil hand do ho chu a representative ho chu ipi na bol ham chilo chu a hen lo ham ai lo jong le 1 crore 2 crores 20 crores to anikil hen ham cabinet rank to anikil hen ham work program ni to som ni to zakhat to anikil hen ham lawmaker siwa min law and sim dan and sim ho chu ti dan an hello ham na ya cha way forward to mi zan zong le dan hun ki sim chu state assembly chu dan ki sim ki chu ya chu 20-30 years benga dan ani ki sim ho ja chu tu na again the ju chu mang ilei to la min building ki sa ta chu mang lainan chu na ya chu 20-30 years benga dan ani ki sim ho ja tu na again the ta chu e ho sahi na pau jong min la do di gut ta chu na
ฮิจิโจสีจูอิติลาดอดิวฮัม State Assembly มุนาจูดานสีมูจูมังฮิจิดานสีมโฮจูเฮาโซฮามามันทิ้งน้อยฮามามัน Civil Society ฮามามันนี่คิดเห็นดอกกิดูจูตัวเนี่ยฮิจิดานอันนี้คิดสิมปาจูอาเฮตเฮอันนี้คิดเห็นดอกเลวเห็นตัวเนี่ยเฮาซาจงกับโหลดดิ้งสกาจงกับโหลดดิ้ง CSO จงกับโหลดดิ้งทิ้งน้อยมีจงกระจัดเทปูวิเตอโหลดดิจูเฮียจูตัวเนี่ยเฮจว่าอิเซบังอาจูนำนัตตงหัวทิ้งหน่วยหัวเห็นหลังเฮาสาวอุปาจามตาตายเห็นหลัง civil society เขาจะสิ่งจงเล่ตัวเนี้ย for the past 30 years 20 years ด่านอันนี้คิดสิมหัวตัวเนี้ยimplement government implement อันบอลเลยกกำกกูอัตงไข่กนำอัตงไข่อิติวาอิปูนันว่าอิกานาเปาจู assembly มุนมาสู้ทับง่ายจูอสุทำดิ้งจูด่านเฮ็ดง่ายจูอยากจูจ้าเซทดิ้งดานเฮทดิ้งฮิตชอโจสีจูอีกิเห็นพารุเฮตัยกติจูเฮียจูนุ่มตั้งดาตั้ง22ติงเล่ selection ฮิลวาพัตชา election อีบอลวาดานเลมูเล่มีโฮลามดานหิงเทอีกิเห็นดอกลูวาเล่เอมิเตจูบอนจะเกียก้อยมาจากทุกิลตัวเตหิเบต้านั่งจงนับบอลเทเลกินจงกับบอลเทดิ้งนะนั่งจงทิลนับบอลเทเลกินจงทิลกับบอลเทนักเซเทเลก็เซเทดิ้งนักกาบเทเลก็กาบเทดิ้งนักสัตเทเลก็สัตเทดิ้งตีลุงที่มีขังท่าหอกวนหุงดิตาจ้ะนั่นเวตังอาหินวังอาหิจัดนะอาหิดิ้งดอลละมีปีทัลแห่งอาหิดิ้งดอลตาอีกิเห็นดอกไว้เลยอินามูจงดำดิจูพุงเล็จังอินัดนาวจงกิเห็นนะจงหุงดำดิจู development จงหุงดำดิจูอี political talk จงหุงมาจาดิจู I can promise youเฮียจูจี way forward ที่ป้าจูนะพาเตจันมิดังกำเล็กูจัดเลนำดันดุงซุยาอินเดียดันปีดุงซุยาเซเทอีกิเห็นดอกวางจงง่ายตาจูเฮียจูมีปีจงวอชาตบังอากิเตกาดิ่งตีตัวฮี senior politician มีเพ็บขัดหิน November December ลังอาจูมัง November December ติงเล่เซกไมจูเจอันปีดิวนะอันโดรจูเจอันปีดิวจูวอชานี่ฮีนุ่มเลวังจุนนะขอลูกปิดอาฮีวังอาตัวอาฮีวอชาฮีพัดตลอดอุจจังฮีพัดตลอดประเทศนี้มีเฮมาอิเสียมีนะมีเฮมน้ำขัดไอเสียมีอยากจุนน้ำฮีนปะด่านปีนูจะสาเฮจิปะสันวูจูขันโตมาจานะอาฮีดิ้งบังอาบอลดิ้งปะจูelection ฮีบอลง่ายตายจูจุขังท่าจงอาฮีปุยขังท่าเขลง่ายปุยอากุมตำเห็นลัง50 plus เห็นลัง60 plus เห็นลัง30 plus เห็นลัง40 plus ยองเล่ดานิพิฮัม assembly มุนาจูอีพีกิเซฮัมนะ assembly มุนาโกนาจูอีพีหุงกิบอลเดฮัมตีเฮเทมีง่ายจุมาเฮียจูพาเตจ่าจิฮิจิเทวาง่ายแต่นะมีนูมีปาเห็นลังเฮาสาวปาเห็นลังฮิจงเล่จิฮิอีวูดูฮีอาเป็ดเป็ดน่าจว่าก็สิบังอาจู election คนติงเล่กิกันเทดีเสร็จให้เราปิจูนะพัดเสียอีหง election คนมาสังอา MLA ฮอนอีพิวว่าจิงการนี่ละอีใจน่าเตสกุลิกายสาวให้เราปิอาจิงการนี่ละอันจังกิจเอาให้เราปิอาอีพิวหงที่ election คนติงเล่จนกิกันเทวาลิตาจังอาสังหัดเกล้าวงเชียจูมินวอใจติวเชียจูเขาสาวป้าฮีหันหลังcivil society ลำไก่หันหลังน้ำสุงน้ำกุลหังหอยจงเล่22เตียงเลวังจุนเกินวังกระเต่านุ่มวังจุพักแต่จันอามุนนะเห็นนะอามุนเห็นอากิตูบดิ่งเป็นเล่อาเหดิ่งเป็นดันดุงซุยาทุเซลสดิ่งขันตรงมาจันน่าจงบอลดิ่งขัดหิอิกิหันดอกวังไงให้ตาย development politics มีตำเต็นนะ senior politician ฮอน development politics อันบอลเลยเห็นจงจุดหิลพายอีโกจูพัฒนาอีกเวนบิดดิ้งเล่อาจำลูกว่า development จูอาสายจูอาจจะ government in development project program จูอาก้อยสายจูอีโกจูกิสุตุบลูกว่าฮิเล่ด่านกิซิมหัวจูอีโกสุขเทหัวจูอีเวนบิดลูกว่าฮิเล่ครูล development fund หงลุจงเล่มีอาดิบจูนะเฮียจูเซดิ้งตั้มตาจูมังอาฮิวังฮิจิฮิstudio มุนาเซเทลงตั้มต่อมาเห็นนะยี่ชนอุจังเกียพัดในปีสุดที่ปัดเหตุจริงๆทำขัด way forward นั่นดิ่งอันเดียวขัดกระกาเสีย
weekend ho nen campaign tu na Dr. Lamtinthang apat holim na ingai teo is a chat ding wa igam sung beidon dan le igam sung boy dan hi asang tama ma maya yai kha tu election chiana ilam kai te tu ilung kim lau hiam a past performance banga chia ai ke de yai tel thakun lam kai tel thakun ta hiam ibani su te solve thading legislator tak tak wom ding ya chi hi yai Hornbill media parin opinion holim nai ngai ta wa yai candidate Saitu candidate Dr. Lamtinthang to ki pak tu igen wa khang thak te le mi nu le party zo siana igam sung siam hoi tak tak na din one man one vote clean election ai tel thei teu kha ilam kai tak tak hi ding wa wai ten kha on pui the ke wale amao accountability ane ngai ding hiam tu nin tanin hi mi pi te di de bang vote khe theu yam church leader te leking ai to ngai ya election hon nai ta biag in do na igen ni chu hut dam na tak tak on tun tu ding chu ilei hin kwa clean election hi ya church te igam sunga dia stakeholder lian pen hi wai kai loin CSO te le mi khat adi nominate loina individual choice coin hoi sai hi wa wai kai loin SOO group te le igam din mun en thagena thau toi hi jiak mai na mi impose som loina te bang tangen vote hiat som dewa hi ya igam sung khek na dina I vote siang thau takha poimo a Dr. Pu ida phap phanai page na chok ki pa tho kan se in tu ne dia last message na se no mo le one last message for the viewers na khang tha te ho in silai muna ka hung ho lim na hin mang Taithul ka ki pa le jing in to khom pi ho tunia mi pi ko ma dia ho sau pa khang tha ho ko ma ka sen chu khang lui ho se a ko na jong ki khel nom lo khang tha ho se a ko na jong ki khel nom lo khang lui khang tha hi isu mat diu breachable diu cha ko na hi na I to diu hin hi chin dinga chun khang tha ho hi khang lui ho banga exposure ki nei lo hin khang tha ho hi khang lui ho in khang tha ho banga exposure ki nei lo hin anei lo hin hi ji a chu khang tha ho hin ipate ho ipute ho hi hoi ta political awareness pi ngai hin it's very much important hi political awareness hi khang tha ho hi lekhai simovin na tu lai scenario 21st century digital age hitan ipate ipute ho bang che ho banga exposure hi lo hin e ho banga lekha sim lo hi bin am ho an chi now 30-40 years a election system chu hi chita bang chu hi de hamati wa hin hi chu hita loading hin ya chu khang tha te role and responsibility hi len taw hin e ma khuchi a house ho I het thim sa ding zalenama lamkai ho jong I het thim sa ding civil society lamkai ho jong I het sa thim duty hi tunia educated young minds role and responsibility hi alena len hi in when I say young minds ka ti ting le numei pasal ka khen pun young minds ti la khang tha zo se chi hi role hi na sata a lekhai sim na ho digital world exposure hi na ho hi iman chawa han lang ho system luiza anum ho mu jong le gadget na technology gadget mangu jong le he thim lo ho hi he thim sa diu khang lui khang tha izop mat diu igam hu bit na ding dan dung zuiza isen go ho I right ho defendable na diu securable na diu ti hi khang tha ho responsibility lin ta omin last thing church leader hon jong pathin koma itaw diu pin isei diu pin ito diu pin ken ka sei chu church leader hon jong asei diu pin chu patachan vote khat mi khat ti se ata pa chu chi se na hang sap wai jong le apha ai tai ka ti he chuta ting le hitabang nampu a force a thil ki bol ho hi thil ho hi a hi theilo dinga he jong le church leader ho kha mu bin na chota bang hi adi poitin jangken thuta din pivin ti hi church leader ho ko ma jong ka tim nom hin ka ki pa le jengin 2022 ting le inam sungwa ki khel na hi te ding hin lo hi theilo hin lo wa hi inam sunga gen the na hi tu ne mi nung idel na pau sanga min e chut phaw hitan mi nung idel na pau sanga mi ni chut phaw hin izid veu hi mi zal nam tam ta to cheng khom hi win hi a chu mi ho building nom ta chen the wa le e ho nam jong building nom ta chen the wa hi ji chun khang tha te responsibility len ta omiti hi ka sei nom he ka ki pa today weekend hon en campaign to ki pak thokon ge na countdown 2022 election lamkai he khun lamkai thak tel theu na ya hoi sate tel non diwa akhen tak te heng non diwa hoi kha hang thak tampi le ye igam sung din mun theina tu tung election kha serious ta ngai diwa one man one vote
one adult franchise universal most powerful machine hiya democracy adin wai ka thoi tanga mangdi na ikchelwa tunia Hornbill weekend hon ente campaign na tuang ki pak kon gena YouTube long enten bangai dan ne wa ai the tang atam the penin yai mona candidate te campaign ke ho pi ding ya igam songa din hi I sumnei ne kya hiloin kwa policy constitution dal le dun the bang leadership nei ding hiwa chi te khai tel lewa he weekend hon yai tan azauta endu te teng tunga ki pak kon gena he